Apa kabarnya di sana? Anu jenong, anu kempot, anu jenong, anu kempot, sae. Halo? Kudu gitu sadayana kudu nyebat anu jenong, anu kempot, anu jenong, sae. Siapnya kumaha? Anu jenong, anu nyebat nak balik dia ya sae ya siap coba deh ya hei marawisaro rupa dogaro apa kabarnya di sana? Apa kabarnya di sana? Barang anu jenong, anu mantap. Tapi kurang ya, kurang teriak. Kurang kena jantan santri anu berkualitas. Jadi santri anu pandai berbicara. Jadi santri anu punya prinsip. Jantan kurang kena tegas ya. Harus berani mengungkapkan